Football Titi part zanga somsari pathumna ngai thavele don ta ila Liverpool in English Premier League champion anni anlomna parade mi pui nuai enge mozat pun khom na a mun pakhata mi pui kar manga suchiam tu mi somsari pakwa ve lai liam tu police in anman tak chu korta in lan tura ti ni in achung chang rel ani dona ama hi aming le ni na then khat tar lan ni to in aming chu Paul Doyle ani ya kumsom nga pathumi ni in West Darbia Barkhill Road a chengani fa pathum nei ani baka Royal Marine thin ani engtin nge achung thu anrel don ti hian ngai ven a hlo leya rong taka che ani awangin na taka shampoo tu po an thanem le Paul Gascoigne hi ahun lai khan alangsar berte jingami ani thina ani huna hian footballer ro pui Maradona po kha ala in khela anin tong man nge chumi chum anin ton chum chu Gascoigne hian soin Spain a Maradona khelna Sevilla nen friendly match khel turin kanin bua saya khati lai khan ni thum chung chumlo chat lovin Disneyland a zu ka ina ti chuan in khel kan tan ma tanela kan omlain Maradona ne na khan ka chau tong khong thu ka hril Maradona khan engtanga min chang lovin keipo kani thawalom lungai su tin min chang ati ani football a ani emo kongdanga po ani thei ome larnate lotlinnate hian kentel tam takaneya chu amang thiam le thiamlo anom thin ani Paul Gascoigne le Maradona te po hian an lotlinna chen thiamlo chang an nei thina nuam an tolna satlutuk awanga an mani ya ngei po thathauna ommia lawa hun an man chang a om thin an thorimna le lotlinna konga enton tlak na lai tam tak omma sela enton tlak lo na lam an nei ve tlat ani Gascoigne le Maradona angdewa lotlinna chenna sa tifu lo tak enge mozat zinga Fabian O'Neill chungchang hi soibelta ila Fabian O'Neill hi Uruguay footballer thinin midfielder thatak ani thina kumsang khazakwa somsari pathuma piang Italian club Juventus korte po haphak ngat Italian footballer hun mangtam em ania Zinedine Zidane ngei poin talent nei thachung chuang tia asoi thin kha ani hian adam lai khan ti hian soin football ka khel lai khan bank kha dollar makta doi sompanga kaneya kha chenin meichia le zuwa katlana sa leya ka dokana engma nei lo te tan cho ka chhoptel tir bok ma se anu kum enga mazat aliam nuwa chuan engma ka nei talawa mi ka tran puite hnen ka thlen poin anni khan tongkam tha tak ngial po katan an phal lo ati ani Fabian hian ahun lain nuam chen pa in midang atran puya asum nei mang hiawin amalam hun angai tha atopa ama natuara chanpuina apegin ama so khok anei boxi lo hau satak atangin rethei takin aom le pha achan ber chu amalam hun tur angai tua chian lo wang ani nei tok chantoka lung oi hi tha kan ti tur po ani ma se lung oi dan dik le dik lo aom ti hriat a tha a malam hun ngai tha thak khopa chantoka lung oi taka nun chen hleu hi tlak ran na mai ani ti azir chua thei ome tun season a hian Manchester United hi chechele ma sela an player ma se lona club dang pantele an shaltak te an chethaleya Scott McTominay an Napoli Serie A champion puya Serie A player thabera thlan ani hiala Jadon Sancho lain Chelsea kor hachungin Conference League no moya choya Chelsea in record thar an siam na a an player tangkai ni in final a goal khung nge Dean Henderson lain Crystal Palace dan khel chungin FA Cup no moya choya Tyrell Malacia la PSV in ropui taka Ajax an le thal nu in Dutch League no moya choi jinga atela Anthony United kor a hak lai zonga an nui ron lui fiam thu thona na an man na sat em po Real Betis sa chuan an key player tholok le tangkai tak ni in conference final hiala khela tuna hian kum tampo laral lawa United player then khat tuna club dang kor hata zinga Champions League final khel tur te po an la om cheu ani United player thin dang Anthony Elanga la in season thara Nottingham Forest Conference League khel phak turin din hun sanga ain hlan kai puya anin nga na zinga mi ani heng player kan soi zinga then khatina an chua san tak then khatina lon manga an kal san tak ri ni bok United ero English Premier League ka sompanga na ni in khel samthum pariata point somli pahni chawan neya an club chanchina English Premier League ka
an chet chiat ber tum ani an gol thun zat ain an gol chua zat som lai na tam jok bok ma se United chua san tu te an che thatlang puya chu chuan zona po asiam tama chu Manchester United chet chiat chan hi player te ni lovin United hiam player te hi an mang thiam lo ani zokem ti hi ania enge in ngai ve dan le Italian club lian AC Milan chuan an team manager Conceição banin manager thar an ruai dona FC Porto Portuguese champion tumthum lai ni pui to tu hi Milan hian tharuk chung chau an chor ani kumsom nga mi hian Milan hi Copa del Rey final match ha Bologna laka atlom puya Serie A pariat na ni in season a khar pui boka season thara Champions League an khel phak don lo tun season lak lo lai nikum sang ni som ni pali December thla atang khan AC Milan hi kai hroi tran chawin atan po du anga team din na mana om lova ma se Milan club how tu ten hun tha pe chun zom zel du talovin an ba na ni Milan hian an manager thin Massimiliano Allegri an roi le dona kum sang ni som atanga sang ni som pali thlenga an roi hi athupungin inremna an nei pui towa AC Milan hian Allegri kai hroina hnuaya indin tharle an tum don ani UEFA Europa Conference League champion Chelsea in striker thar an nei don ni in alangta a chu English Premier League atanga relegate ta Ipswich Town striker Liam Delap ani English striker hi a release clause pawn maktadwe somthumin Chelsea hian an leidona club pani anin rem to Delap hi Everton le Manchester United in an base ya Newcastle le Nottingham Forest point base in du tu nei tam hle ma sela Chelsea zom adu ni in tarlan ania club dang somna anar Delap hi Manchester City chul chuak ni in kumsang ni somni pali ni puilai khan Ipswich hian pawn maktadwe somni tling thei turin an leya ma se Ipswich hi English Premier League atanga an relegate le nga la wangin Delap hi an chan pha don ani an contract a Ipswich le Delap te hian relegation release clause pan maktadwe somthum an da tela Ipswich hi English Premier League atanga an relegate chuan Delap hi club dangtan pawn maktadwe somthumin lei thei ani ang tina ani he thuthlung an da hi Ipswich an relegate awangin anung ta a relegate lo se nung lo tur man tam jok chiar thei tur an ni lain an relegate awangin Ipswich hian pawn maktadwe somthum bak an tel thei don talavani Di Maria Argentina forward ro pui takhian ahmangai masa achor chuana Rosario Central Club free transfer in azom vele don ta a kum somthum pasari mi hian ahun top mannan apiana kho club hi ahmang don ni in alang tabok Di Maria hi kum sangkha zakwa somret pariat khan February ni sompali Valentine's Day ya tak Argentina a Rosario khwa apianga an kho club a hian injir chuakin senior level football po he an kho club atang hian atanani South America khomol puya club tam tak omjinga Rosario tan chau akhela ti chuan Europa Portugala Benfica zomin season thum nuwa Real Madrid azom leya Real season li chamin Manchester United a season khat akhel vele United a khan base ya phak lo tluana achan ero an chordan ani tia soitu an tamber ome chumi nuwa PSG a insiam thar lein season sari akhela ti chuan event a sa season khat akhel le chumi nu chuan European club akhelna ma saber Benfica a kirin season ni achama tun thleng hian khelin season thara ero ainzir chuana club Rosario Central tana khel dona July thla hian officialin azom don ani transfer market in atarlan danin Di Maria hian club sang paruktan akhel tona atang hian match zariat pariat te meu akhel ting towa goal za somkwa pali khungin assist chani somsari pasari laya neya ama top hi amu nom ti tur khopa player special big ani awangin ngai lut alowa ngai san po alo le international level apo Messi hun lai atona wangin alan sar tur angin alang sar lo jok ni in soithin ania Messi amlo pheise tuna hian alang sar zual nge yang Di Maria hian no moi achoi tam to hleya European footballer lotling berta zinga mi ni in Portugala no moi choi thei ang achoi kima Spain a po France a po tual chunga no moi choi thei ang te achoi kim veka Champions League UEFA Super Cup te po achoi to ani Anram Argentina tan la FIFA Under 20 World Cup no moi choya Olympic gold medal ho chuakin Copa America le FIFA World Cup ba ka
finalissima no moi thlengin a choya final a goal a khung thei le ngal Argentina tan Olympic Copa America FIFA World Cup le finalissima final match ate goal a khung veka hengang in elna final match ha goal khung thei vek masaber le om chun ani season khat chau a khelna Manchester United le Juventus a khachuan no moi a choi lo thunga Rosario tan po hian no moi la choi lovin a hmangai club tan hian champion no moi choi be sei hun nung a hmang don ta ani BBC na tarlan danin Di Maria hian Europa champion no moi somthum a choi towa tuna a khelna Benfica hi thlara tanga khel tur FIFA Club World Cup in elna atel puile photanga chumi zuwa chuan anrama hian hoin Rosario kor aha ang Robert Lewandowski hian a careera club panga tan khel toin chungzinga club masa pani chu anram club Police club te anni a inzir chuana tele abul tanna tak a theina sanjia khovelin a mu ma a atal na te annia ti chuan chumi hnuwa Borussia Dortmund zomin Jurgen Klopp a hnuaya avul taka match za somriat pasaria tangin goal za pathuma khunga assist somli pani nei telin match za somriat pasaria tangin goal contribution za somli panga loi aneya khati lai khan Dortmund kha Bundesliga champion puin Champions League final te hian an khelani chumi hnuwa Bayern Munich apanta a Bayern a no moi choi thei angte a choi kim vek match zathum somsari panga khelin goal zathum somli pali loi akhunga assist somsari pathum anei nen phei chuan match zathum somsari panga atangin goal contribution zali som pasari anei tlingdai ani ti chuan au patlama Barcelona azom leta a Spanish club ro puitan hian European trophy ti lo tual chungin elna a no moi choi thei angte a choi kim vek towa match za somli pasari khelin goal za pakhata khunga assist somni anei nen phei chuan match za somli pasaria goal contribution za somni pakhat anei tlinga lewi hian kum somthum pathuma upa anin Barca hi zom chau ma sela match a khelza deuh tho goal contribution anei le der to ani he Polish center forward hi goal pai goal omna ria goal rim hra thei kan ti ang chi kha ania a khelna club apiang tan goal khung khol ani zel tun thleng point alaban san lova club pathum tan goal za akhung tling vek te hi ro pui takani goal khung thiam bi khi chu anam ve chiang ani makve deuh bok chu Robert Lewandowski hian kumsang nei somni pani ni puilai khan Barcelona zomin Barca a hian season 2 ma chama Cristiano Ronaldo hian Real Madrid atanga Juventus azom khan Turin club ro pui Juventus a khan season thum chung a khel bok ani kha lewi le Ronaldo te hian heng season thum ve an mana hian record in zu tak mai an neya chu an gol khung zat assist an nei zat le champion no moi an choi zat te an choi dan te ani season thum chungin goal za pakhat ve an khunga anin ang chia assist po somni ve nein anin ang le chia champion no moi po league no moi tumni ve choin cup competition a tum khat ve champion no moi an choya super cup tumni ve an choi bok season thum chungin goal za pakhat ve an khungba ka assist somni ve an neya champion no moi panga ve an choi boka anin thluk lutuk hi mak ve ang reng tak ani heng statistic mak ang reng tak phena hian amakna bel cha tu ni le zelta chu Ronaldo hian kumsam thum pathum mi ani in Juventus azoma Lewandowski po hian kumsam thum pathum mi ani in Barcelona azom ve boka tichuan kumsam thum pathum mi an ni laya club thar an nei ve a season thum chungin statistic in ang lutuk an nei ta ani lewi le Ronaldo te hi kumsam thum pathum somthum pali somthum panga somthum paruk an ni lai khan an lawin tluk hle mai ti poin asoi theyang chu hetiang thil hi tun ma in hriat tur aum ngai lovani zan ina in khel en du te tan match then khat en tur aum dona chungzinga chuan Saudi club ten elna King Cup of Champions final match khelin darsong pakhat le chan ve hian Al Ittihad anin landona Karim Benzema khelna Saudi champion Al Ittihad hian Al Qadisiyah an ma chhondon ani hein elna Saudi Kings Cup ti thin hi kumsang khat zakwa somruk paruk atanga khel tan niin team somthum pani anin el thina hein elna champion te hian AFC Champions League 2 an khel phak thina AFC Champions League 2 khel phak theina ania wangin an ngai hlu thin hle
hein elna hian champion lai hi Al Hilal ni in an ni hi tumsom pakhat an champion towa champion ngun ber ero Al Ali ni in tumsom pathum an champion to ani transfer thule ngai thlak chunjom ta ila telegraph in tar langin Colombian forward kumsom ni pariat mi Luis Diaz chu Saudi Pro League Club Al Nassr in laklu an tum chunjom zela ani hi Liverpool in chel andu ni te point soi aloni to thina ma se Saudi club hian laklu tumin an umzi chunjom zel ani German sansin bulian ten tar langin Bundesliga club ro pui Bayern Munich chuan Leverkusen atangin Florian Wirtz laklu an tum chunjom zela Wirtz chen Liverpool apan ngei tura ngai ni ma sela Bayern Munich le Real Madrid ten an chu puina hle iNews in tar langin Chelsea ina lona an ho Jadon Sancho hi a club nget jok Manchester United ta kirtir le antum ni in thu thang thin ma sela tun hnaya Jadon Sancho performance a Chelsea club how tu te an lung oi thokhata chuwangin Blues hian angeta in le theina tura thu an thlun fel sa pawn makte doi somni panga an the chuak phal mai thei ti tarlan ani Sky Germany in tar langin Brentford chuan Liverpool atangin Republic of Ireland goalkeeper kum somni parukmi Koahim kele harlaklu antuma andor mek heti lai hian Athletic in atarlan dan chuan Liverpool hian kele haramanatan pawn makte doi somni aya tam an phu tani heiwang hiam Brentford nen hian transfer fee chungchanga inremna anla nei thei lovani Sky Sports in tar langin Napoli chuan li latangin kumsomni pangami contract mangzo tur Jonathan David laklu antum chunjom zela mimal thila inremna an nei pui hnai to heti lai hian Juventus point David hi laklu antum mek Portuguese sanchin buten tar langin Arsenal ina laklu antum Victor Gyökeres Sporting striker gol khung thei tak hi Chelsea baka Juventus ten laklu antum ve mek boka chuwangin Gyökeres hian du tu anei hrol hlea du thlantur po anei tha ani hian eng thutlung na nge asiam don ti hi ala chiang thei lovani Italian sanchin buten tar langin Juventus chuan Real Madrid atangin kumsom parian mi Brazil forward Enric Lona ho antum Fabrizio Romano tarlan danin English Premier League atanga relegate ta Ipswich Town chuan Chelsea atangin kumsom pakomi Spanish forward Maguire laklu antuma Lona ho andil ani BBC in voin tlaya thuthara atarlana Manchester United captain Bruno Fernandes hi adin hmuna chiang lo hlea Saudi club Al Hilal in laklu tumin sum tam tak an the chuaka kumsom thummi Portuguese midfielder Bruno hi min antum hle ofaran siam hi athatok ema wangin Bruno hi min themai in be seina po Al Hilal hian an nei liana chuwangin United hian an team captain hi an chan mai angem ti hi zona lian tak ani tamek ani Bruno Fernandes hian a khel mek na Manchester United ta hian team an din dan le an kal dana du khop lona engemaw chena aneya chuwang chuan United ta hian chunjom zel lawa Saudi club lama bung thar kai mai hi a hrelo be seina te po asiam lian viawa ma se United kai shwai du amoriman Bruno hi shal aphal lawa a player poimo niin a hmalam hun ro manna po an player poimo turjingami ani thuwa soitowa United hian Bruno hi an chel theidon empty hi angai ven omzual ta hle Bruno hian contract anei me kumsan hi somni pasari thleng dai ania heta hian kum khat dang po sei theina turin thuan thlung tel boka ma se Bruno hian a contract hi amang zawdon empty achiang talavani tun chumchu kan topic top beratan local football lam shru talokila naktuk chanudar khatle chanve hian LBS Suzuki 22nd Interbranch Women Football Tournament final match khelani dona Bethlehem vengthlang le Republic veng te anin machon don ani team pani final match a intum turte an kalkong le hein elna a champion to angte tul then khat soilang ta zokila Mizoram atwal chung football in elna ngai hlut hlo LBS Suzuki 22nd Interbranch Women Football Tournament chu naktuk hian a morbok ani don ta a Rajiv Gandhi Stadium Molpuya chanudar khatle chanvea Bethlehem vengthlang le Republic vengten final match an khel dona in khel hi a hmuna endu tan ticket man cheng somnga ania final in hlangkai team Bethlehem vengthlang hian first round a bain second round atangin in elan kheltana second round a Falcon machonin sili final neya run of 64 a zan lon singa faya ne lein run of 32 a ramthar sili final ne leya Bethlehem vengthlang hian match an khel masak pathuma goal chuami lovin goal som pathum an khung ani tichuan run of 16 a Bethlehem machonin Bethlehem derby a hian goal sari aluta Bethlehem vengthlang hi goal ru goal khatin anchak
heminu hian quarter final match ha champion turarin kai zinga mi bong kon gol ni gol khatin an he leya chumi nu cha semi final a champion turarin kai zinga mi tho am veng south sikhat fain an he leya final anin hlang kai republic veng hian final an lu na konga first round a zemabok is sisom paruk fain an sopa second round a chan mari sinhi faya ne lein run of 64 a samluk hai siruk fain an ne le boka chumi nu a run of 32 a khozol zuchip singa faya nein run of 16 a khozol veng thar sikhat fain an ne leya republic veng hian match an khel masak panga a goal chua mi lovin goal somthum lai an khung ani ma se quarter final atangin in khel hau tak zual ma chonin quarter final a sial hong nen hun pa nga goal ni ve khongin anin ne to ka penalty shootout thlengin goal nga golin republic hi avane zoka antanga semi final a in khel hau tak ma chon chun zomin player nei tha champion in base na nei lian dur tlang an ma chona goal thum goal nin har sa takin an ne ram semi final match a hian republic veng hian extra time minute samthum an khel tela wangin final a an ma chon tur bethlem veng thlang ai hian tunin elnakal meka hian minute an khel tam zoka round khatin an khel tam zok bok ani hein elna hi central oml mizoram football association tang kompina abua sai ania chum somni pani neina niin nei ma sakber hi kumsa khajakwa somret panga khana nia am veng an championa vaiwa kon pani na ania hein elna champion to te hi am veng electric veng chaltlang din thar zotlang ram thar veng republic veng lengpui kanan veng ramhlun south chan mari le veng hnuai te an nia tuntuma final line ma chon tura hian republic veng hi champion to niin kumsang ni panga khan an championa khamitum khan team ja somli pali an tel bethlehem veng thlang hi la champion lo ma sela kumsang ni pahni khan final an luta ma se din thar laka vanrwe zoka an tang tuntuma hian bethlehem veng thlang hian champion ngei tumin final hian khel do na republic veng po hian an champion tum hni na ton tumin champion no moi choi ngei turin final match an khel don ani kuminin elna hian team ja somnga pali an tela hei in elna bua sei to zonga tel an tamber dot tu ni phakin tel an tamber tum chu sangni sompanga kuma khana nia team ja som ko pakhat an telani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thechin chu nile photro se